Sama sha nta byawe pe. Nta byanjye iki se man, ahubwo wowe man uri kundaburiza nta byanjye iki wallahi ko nakomba nagize ji. Se man wakugira president w'u Rwanda byibuze umunsi uyu nguyu umwe wonyine. N'iki wahera wendo. Ngambwira nawe. Nakuraho imyaka 18 y'ubukuru. Ubundi nkashyiraho 15. Ubundi nkahangana na papa nkubita. Nujuje imyaka. Yesu Kristo wabambwe mu bushinwa bwo mu majyepfo. Nuko nyine. None se man umva nkubaza. Nkungu ugiye kuzereruka amara y'amasata. Papa yakubambana kaso. Nge niyo namara y'10. Kumva vie wawe kwizerara. Ubu se yaba yizeye ko nta mafuti wakoreye. Nyumvira na vie washobora kuba ari ipanje. Oya se tazana n'ibyo ngibyo. Sha. Niko. Asageza ngaha. No mujinga ngo ni fax. Ehera. Check riveri kiryano to. Fax. Vayo hasi hano wowe. Hasi. Aha ngaha. Umbwira hano gwesha. Hey, Jesus Christ of Nazareth. No se papa. Koko iki? Wa ntago nshobora kubyumva. None se papa wambabariye. Ko nazonye. Junibo. Makuru ni meza cyane. Wajya wapi? Ari kuzajya ejo birangira gize akantu k'akanama gato cyane. Ariko biraza gusa nkaho nituza kuri program fresh ndaza guhamagara mu bwira. Oya nanuza Thomas ne namuvugishije. Awusha ugonda ukuntu kwigaragura mu itaka. Ono ko sha utimesera sha. Naguze ukuntu isabone isigaye yarahenze. Ubone mu nzu. Kwa dufanya inyuma y'ibitaro so tutayime igipangu. Service zahangaga nk'umuganga agiye abona abantu turembeye hanze y'igipangu ngagiye muri ranch. Ubu se ranch kuko ranch ni biki? Ranch iruta abantu koko. Ubu ngobo agarutse agasanga nk'umuntu arapfuye. Aba barabeshya ni abantu baza n'ubundi. Komera? Yes. Umeze ute? Nakumera neza muga nako. Icyo kibazo? Ndwaye kwibagirwa. Amazina? Ni logique. Wafashwe ryari? Iki? Wafashwe ryari? Fatwa n'iki? Stress nyinshi wabaye. Mama fax byibare. Wagiye kuryama ko muri ufite stress nyinshi ukabona arahuka. Niko mama fax. Kumva. Fax. Amazi minute ngahagiye. Ure se yavuga iminota. Giruta amasaha amenshi nata. Turabona ninjye nawe. Ndamukuba. Niko sha fax. Karukana. Izi sauve.
Charaho hasi. Fax avuye izi saha. Simbizi kabisa. Ubundi se ko mbona ncanga washa. Haguruka vuba. Mubona wagiye mu nzu. Hey, Jesus Christ of Nazareth.